ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Nge uri kumva nitwa Ikwishimwe Emmanuel, kora subscribe hatuzagira amakuru namwe azajya agucika. Ndi hano ngo nkubwire ukuntu bimeze hagati ya Ukraine ndetse n'Abarusiya. Ni intambara yatangiye ku munsi wo kuwa kane, uyu munsi ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 26 kwezi kwa kabiri 2022. No munsi wa gatatu w'intambara uri guhuza ibi bihugu byombi, Uburusiya ndetse na Ukraine. Ku munsi w'ejo kandi nibwo hatangajwe ko ingabo z'Abarusiya zinjiye mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Ukraine. Uwo murwa mukuru kandi akaba ari uwitwa Kiev, ndetse byavugwaga ko icyo gisirikare cy'Abarusiya kiri hafi neza y'inteko nshinga amategeko y'igihugu cya Ukraine. Ku munsi w'ejo kandi nibwo hatangajwe ko ibi bihugu byombi bishobora kugirana imishyikirano, hanyuma hakaba habaho kuganira kuri iki kibazo cy'intambara igahagarara. Gusa nanone ibyo ngibyo muri iki gitondo perezida wa Ukraine witwa Zelensky yatangaje ko iyo mishyikirano ntayo ihari, ndetse asaba abaturage be ko bagomba kurwanira igihugu cyabo, bagomba kurwanira ubutaka bwabo, kandi ko amakuru yose ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yamanitse intwaro. Ayo makuru ntayahari, ahubwo abwira abanyagihugu bose cyangwa se abaturage ba Ukraine kurwanira igihugu cyabo, ndetse ko abasirikare bakomeje kurwana urugamba rukomeye bashaka kwegera mu murwa mukuru wa Kiev. Ku munsi w'ejo kandi minisitiri w'ubuzima mu gihugu cya Ukraine yatangaje ko ingabo z'Abarusiya zitari no gutinya kurasa kuri za ambulance zitwaye abantu. Uyu munsi kandi amakuru ahari nuko abantu bamaze kwitaba Imana muri intambara bagera ku 198, harimo abana 3, ndetse abantu bagera ku 1115 bamaze gukomereka, harimo abana 33. Ayo niyo makuru ahari kugeza ubu ngubu. Turibuze kugenda tubakurikiranira iby'intambara, ndetse tugenda tubana updates zigiye zigezweho. Amakuru yose azajya bagezweho uzajya yasanga kuri no YouTube channel. Kora subscribe. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel.